Jesun ahin na lunin azawa wan le se na thanei na zo se ekitetai je chun che lang mun tina mi zo se seizin kasin kavin ama ho chu apa acha chule thagau king minin baptize gabolun chule katipe chang se anip na divin elun vevin le se pan kisal ni gein keiman nang o kom ti jin na ve ti katin tu pat te bo hem lang taw na ne te ei ngai lu ba ko te ini kun ko Christian Church a nani ten kai nang ma ba sa ko nga baptize tu ya baptize chang dinga ang kipedo cha te mi sa di kani cha tang ma ko pang ba ye ane to sa din ho mi ho jo in vela ka din khom thayuin nang ka pang ba we i
rau hin ko ta se kwa na chal be na kane che ni nang na rau hin kha the bo ku diwa ka chi sinai un tha to ka kai krista ang pa na ka ta ai lo amen